Magashule u ri xiboho xa khoto le henhla ya le eJoni xi voyamela etlhelo ra President Ramaphosa loko yena va n'wi fularhela. Khoto ya le henhla yi bakanye xikombelo xa xihatla xa Ace Magashule xa leswaku xiboho xa ku yimisiwa ka yena tanihi xirho xa ANC xi herisiwa. Khoto yi tlhele yi boha leswaku Magashule a hakela tihakelo ta ntshamo wa namuntlha. Are you saying that this case was determined on the basis of a prejudgment? Mpofu u ri Magashule u tshemba leswaku vaavanyisi khale loyi a nga khoma mhaka leyi a nga lulamelanga hikuva wa khumbeka. Such a matter, with the greatest respect to the three judges, is a matter that must be referred to another court so that another court of neutral people, not yourselves judging yourself whether you were biased or not biased, but somebody with a fresh mind will then say, no, these judges were not biased. And it's important even for this court that that happens. Ntlawa Maqhweta ya ANC lowu nga rhangela advocate Wimtengrove u vula leswaku Magashule na Maqhweta yena va hlasela xindzhuti xa vaahluri va khoto ya vumbiwa. Advocate Tengrove wa kaneta mhaka leyi. It is not a delicate case about a perception of bias. It is a full frontal attack on your integrity and your honesty in giving the judgment you did. So that is the one extraordinary feature of it. The other extraordinary feature is that there is absolutely no evidence to support it. None whatsoever. Advocate Mpofu anga kanakani u ri Magashule u tshemba leswaku khale u voyamela etlhelo rin'we. He almost wants us to shrink like violets into saying, no, we're not accusing the court of bias. Well, we are. We are saying that in our notice of application, we said actual and or perceived bias. Actual, it can be worse than that. That is what the client says. Khoto ya le henhla ya ta teka xiboho kambe Magashule u kombise leswaku ta endla appeal no yisa mhaka leyi ekhoto ya vumbiwa loko swi fanerile.